Kublai phi baro chaka thup khubor jangi ke MBC TV. Kimar ke bakong san menta ka si kilong. Play ke Dr. Amperin ya ka jaka sumar kenbat hanong po. Hey ho, ka umdi hasor shelong kalong ka bajak lia. Kentu sange thang renga ke HYC haki Cloud East and West Khasi. Ban. Pediang buram ke Thamri Bhoy ya usamla Lionel Darrell. Teman tanya pai shaki khubor ke bakhambnya. Ka Dr. Amperin Lingdo, Menteri ka kwat ka khia ha kalai tarik urisau, kala pli pat ba ya ka wei ka jaka ai jing sumar, dawai kenbat ka bala tip kum ka Megalia Traditional Healing Clinic hasnong paham CM nongpo. Ka jingdan jong kani ka jaka ai jing sumar kenban, ka long shisha ka jingker khu ka bakrau. Na ka benta kinong sumar dawai kenbat kum juru ya kinong pang kiba shitom na ki jing pang kiba bunjan. Hakani kasngi ladon lang da uba Melbourne CM MLA nongpo kumusembut kongsan Dr. Celestine Lingdo MLA Umsning Dr. Juni P Lingdo Senior Scientist Bioresource Development Center BRDC Gunanka DB IFS Joint Secretary Government Megalia Planning Department and Member Secretary BRDC Shillong Dr. Joram Beda IAS Commissioner and Secretary Ba Balajit Rani MDC nongpo lembat kiwei ban pentep lengkot yakani ka jaka ai jing sumar kenban lapet lakmi daga kenhun joga Ribhoy Traditional Healers Association RBTHA haka jingalam jogu ba Jaspar Mani President ba Ellington CM Secretary ka Bioresource Development Center Shillong kala penno bha pralak tengka naga benta ban penbha penmiat yakani ka jaka sumar tenrai. Nilala ban trailang pat pantunod long lang nga ay kublay shikaday yay ba Balajit Rani MDC jongka constituency long po ibaladan rengkat hakani gasngi bat balano senyang yata jingtip ke jong i bat ilay emerging lang hang ni mat jong pi kumno ba ka district council ru kalaya syakmat ya kani ka kamban itu no kamkloy ya inong ay daway kasi ha kajilla kajungi. Thank you so much Baba Lajit. Snong tanag banyo baha ka sansnem duna kandin kilai kumunong yalang ngayon ta kabenta ka nga kaditang gaway panpet bakinong ay daway alipati hinong ay daway kasi hinong ay daway alipati hindi niya try lang hakuway ganun sa kaba tam kakaman ne naman hakikindit pa na iba nga sedang bansimti yung department ngalakali siya pang kumno nginle panpen amti ya kani kaspa maryang gabangidon but kita ki tribal lani inong sumar nila jong kari kasi jantia ba juni nang ningpong kadan kajing artatin kadan kajing yawo kadan kajing bamya Shai lang hapring kita
ki practitioners ki bangalap hakata ka service ka banga train hakani ka department but tang ko way kakantin ngadon man ong ki barok balada upay ba umon manlet si kinong sumakasi hindi banyarap ya upay ba banyo ya pajing sumar kabanilla bat kapapaka barabor ki juong ba kamtam yang kilong kumi ki bakakon kakti klam let hi si kinong kam kasi imat undon iweru na treng jungi bala ang kaso Hashem ya kata hala ka jong bujim ka jong akapor bang kadang kwa bang kadang sang bang yo ikikun na jong ngam chimla bangan armet bat bangan karay ini ki langut ki mensin ki bau blay ulo kun kusha nga ngamlat ayo kan ba kuboong ni Dr. Celestian bakal mangi Dr. Bom inon kam banyo ya ka certification pat nga dapat tu ya pi kinong ay sumar daway kasi kan le ayo ya pi maphin penbiang ya ka hygiene kajing food kajing suba hakakam ka kitre kamdon jing ting mangihi kinong song ni ko ay banlet si kinong kem daki syong ibi tamray barit ibadung ibas maong tiyang damlet ang tas mo kung mapatyo kem daki jong kinong kem kasi tapi kajing sngaw jong nini nalalit si kituki centers kung menta ka ni ka clinic ako tukas ni ngawan nga siyang bakala conform lot ang kita ki SOPs kindong hygiene hang ni kalong to the mouth ka certification of medicines ni nga da yaro shisha ye Thomas but ye Juni but ikibit de ki scientist ki ba one hakani ka center from time to time ban yaro ya kini kinong ay daway but kinong sna daway ya kata the guidance panpet paki conform as per standards ka Federation of Khasi Jantia and Garo People hakajing alam u president ba dan di kongsit hakalai tarik risau kalalet ban ya kendo eu menteri rang ba ka jela Conrad K Sangma ban IT ya ka kaipot ka ba ka seng kala yo hadin bala dep test ya ki ba ki pat ba ki di hakeleng kisnong kanong ba shilong kumban syupen kan mau kaseng FKJGP kala let pha test ya ki sampel di balashim na kisnong ba pher haka arpu ar tarik unailar ar hajar arpulai haka office tarik kam juga food and safety pasture kapadon halau mali habaya kran shakilat pathai khubor hadien kajing IT ya kanika kaipot ha menteri rang ba kajela uba dan di kongsit ulaya thu ba hadien bala dep test ya ki bat yo ya ka report na ki saupo henriu teli ki top ki balashim ki sampel lalap batang arteli ki balong bandi ki pat ba kat ba ki saw teli ki top pan ki long ki bam shngan bat ki ba mensaw ya ka kwat ka khia bat ka met jong ki brew ki ba pendan kam ban bam badi ya ka halai yeng la sem man la kasngi kumta na kalyang jo ka seng kala sngo khia habaya dei bat kani ka jing bam shngan ki pat ba bandi ya ka bala panlang bat sam pat ba shaki yeng ki sem bat shaki kor sarkar hakilat bat ki dong jo ka shnong ka thau hakani ka nong ba kaseng FKJGP ka kentu ya menteri rang ba Conrad K Sangma ban shim khia ya kani ka kam bat shim ya ka rai kumno ban pen khoi de ki te ki top penlang di khnang ba ko bam di kanong ka ba khoi ba suba ki balat na kinu ki jengpang ni sale kani ka da na kada bang yo shibul ki jing ujor ki parana sosna ba ko kolong ba jabo ka ba jakhlia ka pois ki long ye ki jongki de na kaleng ka seng te khnang ban ti kana ya kani ban scam ya kata ka jing syam di palba ka jongi tingla perlong ya kata ka jing ban lomit ki mo na ki water tank keleng te hani ka jing lum ka jongi kalong ban re jing sha ka di san point ki snow re ki sampel ki babyang pat ban test kalong tang sa fundutli te ki don ki snow wa ki hamtre ban test ki ba ngimpa ban test te ka problem ka ki jongi te na ki sa fundutli ki test ki ba balong di ka lingba ka jing test bangi pha test ni po ka food and safety pasture no ka badang the po normally the ka jing syam ka jong ka long na kini ki sa sapundutli sab sautli ki long kita ki
satu lagi kilong kita ki top kini ki ki pat ba ki judi kilong very unsafe ba ki ba ma bahaya ka kot ka ki pat ba la da ki di ini ki te di na takada bagi layo ni report ni la compile ni la pulia ba na consult ba kini ki lab technician expert ki jongi hiru ki berap ingi maseng tingi lab lingba ka jongki ki la pensutu full details ni layo ni di na takada wi sawan ba kendu yo chief minister ba tang po social long ro de ki hajar li ki dong kini ki public water tap mo ka ba ki di ka di ni ki top ki dan jadi nak yang kaseng abang itas nak ini sapul nurutuli tang artli ki belong safe but nre sap tuli but belong very unsafe kaba kidan kita ki chemicals but kidan ru ki bacteria ya kaba akan report la I fully details dia tak kadang yang kendu chief minister dak basmukhia ilaung yu ba pet kini kedika kamyap kamem habade kalian koi khia de pa ba nama bali umi keran ni nak kalian kaseng ni social aid ki long yeng ki ba kham duna ka yo kon kumba kalau menta ka dor jo ka bailai ka kiu ha ba kumta ru ka dieng kalau syam jingi ban yo ka dor jo ka gas ka long rem dor ba ki pa ba kan kata ba itu ki long yeng kham duna ya ka yo ka kon ban pelut ai kata ka bailai ne ka bai ban thang nam ta ban yo ka bam di mau ban boil ba ka ko jongki banyo ko bamundi de na takada ba na kalen ka seng so snei ki long yeng ting sawan man kendu ya chief minister ban dawan ko ba di ban pet mardor ten re ke ka ba na kalen chief minister ko ka de ka issues ka ba pajudan di first ba in history mo ya ka ban pajudan man test ya ni random testing adu man ta iru ban mo ngi na kalen ka seng hong imla ban le pro itu ki hajar tuli ki top ki badan po Shillong city jengi re ni le tang ini sa kundu tuli re ka outcome ko long very worse kalau ni ka benta ban make sure bagi pai ba ki benyo ko di jadi nak kalian kaseng hi kalau ba ke pengidan ong kalau ba kani ka de ke jing sedang bat nang ni sekemat ni nang instruct pa ki district bagi nang le ya ka ju korkom ban sim ni ki ban test ni ki di ling ba kani ke SOP mo ka ki guidelines balabu ling ba ka fasai de ngapentu ki district jo kaseng baru ban ni semat ru ki ru kinya sekemat ban test ki di kadang ban lap ya ki jing sha nak ka ka da di kniap kemba kat ke report ke ba iyo kalau ba hakini ki ke ba di bangi juba mangi bonsin hi ki dan kini ki bacteria ki coliform ki ong kita mo bat ki E. coli organism di kini hi ki we ki ba nak ada khamat bung pet numla ban yi gini hele gini ba ki belong very deadly ba kilak nak ta ya ka nirba ka jongi ke intestine ke jongi bat kumta kalwan wara sekejing pangkansar tiga ke pama ba bat rejing shala hot mas ka consumption mas ndi ikini ambe punya pang ka kansar ngam ko dalam bakala ka ba suki lada ni continue ban di ikini ke badan kemini bakteria kalwan wara ka jimasa wa khraba bat kidan ru ki bentai ka ba kidan kitab ki baduna ikini ke pH level katum ka ratio di bandan tiga jing dunai ikini ka wara attack acidity ya ko mo te ha wara ka acidity ko te ka bun ka wara ta ka jing shitom kalau pandai halor mo kalau kan nong kini ki ini kini diarrhea kom ta jing shitom beper bat ka wiru kalau ma duna jangan ka pH level kalau kan kata hirup kan kan ki kan ka ban kawan ra kata ka jing pensniu ki pai ya ki pai kalau kan long korit mo apa ketien nong wei ka pen nomor pen sarang ki pai de tu ko de jimahi de henry pat ya ke bang ha kran hi ya ka technical terms namang itep ba ka di de dan ka telong de na ka telong na telong ka sepoi ha ka ki ong hani ka treatment plan de hani ka treatment plan ka sepoi ha ka distribution restevia e ka bang poi sport locality de kini ki ada hal la san benta tingla shu ang yu chief minister basro ba la ben abade bat kini ki bacteria kemudian pejahan pok sos kan nomor bacteria lada umdai na sos hanun yo lawan dei pak kajing jabo plak ni ki top ke benang pok sno tha melaban tem dan dei ke kan nak yang kasang hi ka umba kani hi ki issues ke ba ya nomor fin kran nam ta ka umba undi hapo jala hi berapa wai fin kran ta shlong sti di hajar tu lagi top ki dan de nak yang kasang
ngim kan ira main condemn iksno kita ne ke department ngim nampak lah rela tang ngim address ya kini issues ada LS par kalau rak sibun ke jing ye ek pai ba no sosno de ke ibang dan man ong ne kalau ba ngidon kam ke jing telang nadu ke department ki snong kita ba ki pai ba iro kaba kani atli ki snong ki ba long sip kum ka dam tring ba ka dam tring ba ka mobile ki long sip kini atli kini ki de na ko local source kumot ki dam tring ba ka mobile kumot ne ki source ba mi ingate Kemudian kini nila nong bawa tekan ikum bawa bites mau pergi dari wan kini mau pulang. Kebawan nama pulang kadang tegi badan entah kaleng malah kisus kidang kisus apa kemumal kiru kadang lo jongka kadang ke municipal bar kadang ke local source semua tegi ditai. Ini keren yang apa ini bahkan ini kejong kamu mau pulang mau ini keren. Pi kamu pulang kemudian kalong bakal department nanti nak mau pulang ini ke bapet nanti mau kim tes ya shawan pelajar supaya bah. Fi ka tlong ni kan technical term ta ni nakasus ka po TP ni suthu temta hanu ka feel kan ka bandi da po TP te kaya manta ka shbu na po TP ka saya po distribution receiver haman laki shnong kita nak tu distribution receiver pa kan saya shaki household te hang ta yang mar bali ngapet mak lawan dan klan diligence ro ka jing bom sim khia yo ka po bari umpen khu tu fi kelawan dan kita oro te ya kan ni kalau mak kejenglap tu ni kaseng re kita technical hi bu ajing start department mar ni ni ba ben shat pengen le dai kai ka balong kan ni history bam paju dan menunu ban address ni issue te re kai ka ba ni dan nak le kaseng kalong ba ni kwa ba kan ni kejenglap ko jongi kan pensya shu ba ki umbam di kilong ki bam safe te abang ni nak le kaseng la ni ki bala ban le kata mo da shat ba ko ma ndi khang ba kinyo ko khya ko byang ni jagi long yang losan bo joki Kinoyalam kaseng Hinautrab Youth Council HYC Northwest Khasi Hills District haka jingalam jung President Samla Job Lang Kharnayor bat u General Secretary u Samla Shambor Langrin bat kiwei ki dekhot haka lai tarik urisau kila let yakendo eu Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills Baji Kharmau Plang bat kumjuru eu CM Kahima Nongklau ban dawa ban pensange ya ka jing thang renga namar ka jing penjulor ya ka mariang kala long ka ba ishir khei hadu kata Kinoyalam kani ka sengki ujor bat kentu ya DC ban pensange ya ka jing wan tut jongki bar jela ban tray ya ki kam thang renga namar kim don ya ki kot kisla lani ki labor license ki babiang kilawan ra ya ka jing tip jong DC halor ka jing jot bat jing julor ki khlaw ki batam ki ding ki set pat ka saudong saukun ha ki than nyangdai wa pipa bat lau huleng ha Eastern West District bat ha himanong klau kini kinongya lam ka seng kila IT de ka jing tho shu DC bat chau sim ka himanong klau bakin shim khia ya kani ka kam ban be no mardor ki bar jela ki ba wan tang ban penjot ya ka me maryang hanrei kilong ka jing ma ya ka jing shngan hasnong ha thau kham tam le ya ki kan thei khana Kilaya thuru hau DC baladon ki cap baki breu na ki wei ki jela ki shim kabu ya ka jinglong ba lui jong ki kenthei bat kilong kme da ka riam da ki buat baharukom haga jo ka por ka HYC ka kentu bat maham ya ki mahajon nyautrap ki ba ai kam balasngi ya ki breu ki banabar ka jela bakin sange ban plelat ya ki breu ha ka ne ka district lek ban jurip hakti ki jaka na ka banta kini ki khar ki wan thar nga hakti ka jaka kejongi bar kaju kepor wana kaliang jong ti khar kila thombor ikwi kolong kemi bat na kaliang jong kolong kemi kala ai de FAR sport thanat henrei hadin ba ki pulit ngila lekkem da mangihi nang ti ni pos nong janjor pon wala khaw song wala khar la le ti da mangihi ban penkam hakti sngi henrei hadin katu kani sngi tu khar liu jingte pola lait po thanap kani kalong ka message ka bana du kutuk sngi hi ngam don kata ka mesim berchania yak polisi department ngalari ong lupa ba kanu kam ka ba ukhasi jongi utuk khui kam baret usa hapu thanat de gibnai henrei yu tu da khar uladot kat kini kam ba ula jrong kijat ya kani ka long kemi pola le men le kum doktor ban aknung semar hakti gejeka retang arsngi ngabana butir khar lalait tegani ka persat ya mesim jungi pardo persnam bat ka persat do igangi ki mesim ya yingi kim kinong lam ko lek kem haktu sngi
bat ngaparu kamasi cheki lada kinum kam ngin kam hidemangi bat lada uni udakar unjia ka ei ka polisi department ka hapsim hi ka jingkit kli namar nginum sya daleleru bu unkai ki imlang selang undon kumi tu kam sneu namar balai udakar hi bolong ilegal napo nagiwi pat gari wan thombor perdok persam kejungi dak balik kum doktor ka polis department kena simsting ban pelaju bat ka pensat ru ka mesim balada dukhat ju kejap beri jongi pat de ule tai kam berit ru handai syasat hathanat de gimnai bai kenon an du kiba juat ban penhap kendon yu tenang kata kadau ngapatha yaki kam laim kam sisim ke jingit kli longkat balong dia kat beja ka HWC kala pon kre namar ba sestin kan hiar hakati ke jeka ban thang bet bajing bersam ban subom bet kat pasya aan namar ba ngin yakran dun jingmot kan sing ngilai yakran kan sing ajingmot sa ka surkar jela sa ka polisi department ban sikli jong bonong sensyar ban mentaru kade jing respect jongi yo kli du jong district ban a jing kan ada ngadi jing tho begini dekhar tharga gede ban weng nok nak kata kejekan bat ka jo por bakni kur kom tharga khani ke district ke jongi kam desu ban ailat namar ba ka jing srap menti ke jongi kini ki malik khasi ke jongi ke bedagi ki ba ak kum ki manager ki ak kum malik he hande ke banemi ki ke sarkai ni ki sim kabu ban kim sliaw de bara da ki dekhar ke banabar ban thombor kini ke jabru ke jongi tena kata kata ngapak ka message ki ba makir sangeno lani pin kwa be tengko bengi hagno por teknik tin ku disebut kala paru pada khas so po im jong ke manu klau bon simkia ha bidei bat keni ke jengdon powir hang tai po sinong yang dai lau leng itu mas pipa bat wa pipa kani kadang ha ba ke hima ke jongi te ke bang youtube ba ke hima no klau ka ju don la ka jong karkom susya ba kipuwir ke wan poi hakni ke jeka ke jungi di bandan ya kata senot lani kanu ke tip syak dor bahima syak snong bat syak bor ke district kunta terter ba ke himahi kam jusya yununu ubenriu bolong illegal immigrant wan tuit hakni ke jeka ke jungi te kumta neng ba kani ke tip ke jungi ba nak liang musim di wat simkia bat ude ban khot smon ru ya gerang ba snong namar ngetip wat la gerang ba snong sim la ai get no si ande ngetip pat de ba gerang ba snong tip ba gitu ki dekhar ki don kata ke jeka namar hak tu sengi ke ba ni ngile hiar kata ke jeka ru ngilap don wi urang ba snong po yang dai wan ban ni kendu ingi ban kren ingi uang ba snong gitu ki dekhar ke lapoi ande nak liang ke jungi ong bang ilabe te tang tahi te lo ni gunung rem ba musim udah berkat semua ni itu sedar baru nak tu kijaka ban semuanya baru itu ki sodra snong nak tu kijaka hang dia ke office ke jungu ban mana yiki bakin umdai ban sya itu puwir ban seng snong seng thau dan wan lakit nong hang tai po ka snong ke berang po iman nong klau namar katkum ka order jo ke hima naduk snam ke blalin no ki juong ba nunu nong syok snong nak wipat ke jeka wan boy hakani ke jeka ke jongi di bandon da ke jingtip om ban suwan kum kinong tu namar ba kani ke jingwan tuki kinong tu kabu ik jingmai ke jabriu bat ik hima ke jongi ibor boy tangi nakaliang ke New Tribute Council Northwest Kazin kiseng berkiken hun age sports ka Temri boy hakalai tarik urisau kila priang buromi usamla Lionel Darrell Remei ubalawan pai na Nepal hadin bakari India kala ra ekanam champion hakalempung yale football South Asian Football Federation da ka penliem ya ka Pakistan da lai lanot haka final ka balalong hakate kari usamla Lionel Darrell Remei na umroi ulalong unong abgol haka team under 19 jogari India hadin balakut ke jingale kai kinong penyat ya ka SAF tournament kila jir berpenbena ya ka nam best goalkeeper ya usamla Lionel Darrell Remei jongkari India kiken hun it football ka Temri boy kibaken thop ya ka Riboy District Sports Association CORP yang main bat QA kila tan lenti ya una jarobat haba udan halenti banwan phai shayeng lapen ko buram ru ya u hapla ko office RBDSA nongpo semua tu
Hilang ke? Hilang. Kata silik batang long ni. Nang. men para bagi bahaya balak support yang lupa stang. Dan ai kuble ki coach bagi la Arab yang mangan pois ni katam. Katai kuble shot. Lalu Istanbul poin tu kita dan kita. Sa yung ti jang nastang na ni na maulai. Ali trial syaga baju mutia. Ngasa jet nang tu. Hari ni dan ke final trial hapo Delhi. Tengi elek yang tu dah sak select yang tu. Sak yang tu ngayok kontrak senam tu tambah kasak tas senam buat hadiah ngasak jet syarikat India. Dan tu asa be India adu under 15 adu under 19 mentah. Ai kuble pisia barok wakila ai pen kubur maya apa. Kau ngai te kuble barok. Thank you. Nakaliang jonga kupa jum dalam kajian dan lang ni iman ba jonga baba dan babut ngau baget dan imam kang buat senang dom Ramadan dulu ibalai don lang sus Nepal nang ta iba dom lang makri ba Tibor Lightmon ba jinong se ngidon ibaya senaran lang jauh sedu sport Nepal te ngidap da jing so kemen habang yi nadu na po jerobat la don ki parlok ibaya pediang subhai ngi tenai ngi TBA ngi wan nang tai te siyo kubar bangi hap ban ya don ang sipang arpang batki te ngidap da jing songo ye kini ki e khoi khamtam ya ima wi sadap ibala masin banai la ong bangin hapan ya kendu ko office te nakaliang junga kumpa ngadap tang daga jing songu sudah iki khamtam ya ka body jong pi work away ka RDSA ngar ngadi khot ya po finance committee jong pi kumbangi iba ka RDSA ka jupek sisa ya ka ya habedi bat ka sports tang ka football na ya ki week events ru te ngi iba ngidon kamban country ham Hasuso namun tak ni generation kepada kejik semua kali cuba itu ya kebau ulading lo sumar ya pun jangan ada ke andar hatin ulal don cepot Delhi udon bat kebicung betia football school ngi aingu ru ya ngi kuble ru ya bicung betia ya kebau ulah dia ngi kemuai kena ban pentebet hati ke academy te kunjung ru bat ke tim India ya kebau wala don nadu ke under 15 wala don bat ke tim India hadu menta under 19 dengi songo ikni khait in peniat pasta jung belai te nakliang jonga ngam don ni ewan ong tang ka jing kublai fi kumjoro ikni parlok balai sendaran bangalajar teng meneg lawan sus Nepal ban aimen sim ke tim India bat kumjoro ya kun badai nak ni katong khanje ni te ni wa jing la kai te kalong ka ba itanan bat ni so borom adu kata nam ta ka dong kathan ba ukun jungi mo ndi tang jonga ukun jungi ulayo ya kanam best goalkeeper hang tai ka sa tournament ketiga tournament jonga so asian mo ngasul don tang gajing so kemen tenai kani tang gajing sedang yu upat kani tang ka under 19 te kani suno tang supas tang ka metrik tengi hap like saya ka 12 min hapon like saya ka graduate pat kunta tertera su ai nuksa umdai tang yo ni ya ki kun semla jungi babun ki balai la kai mta ka ilik ru te kumbo ang imam ne kajing sarong ni di buk sesut kani dai tang kajing ai burom jungi te ndai ka badang sa ka badang bun sini nang ni sukmat mar bungim kwa ba mentangi pendeng sentiu la sa ngin jakno te kajing tristom tang yo ndai ya bar ko kun semla ki bala pois te kerdan badila kai sa ka ilik ina ISL bakin yu tristom bat bakin don kam sim so sorong nomor bablay ba umday tang maki mangiru ni so sorong lang mo ya kanika ri ka bu ikini tenak den jonga tangitay
Menteri Khana Kesorkar India, Divun Sin Chauhan, Ministry of Communications, Jongkari India hakalai tarik Risau, ulawan ban jurib yakari Bhoi District Halor Kapang, Aspirational District hakari India. Menteri Kesorkar India uraya kendo yaki officer jokari Bhoi District ha Conference Hall u Deputy Commissioner. Hagani gajinga kendo oleh keran bat peliu jingmut halor ka kot ka khia, ka pulia puthi, ka rap karyang, bat ki wei ki pang ban kentiu ya ka roi ka pa hapo ka district. Hadian kate ka jingalang uni menteri ulalit ban jingo ya ka Civil Hospital Nongpo, Health and Wellness Center ha Omsau Nong Kharai, ka Anganwadi Center, bat ya ka Integrated Village Cooperation Society ha Dihar. Dangshen, Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi, ula hukum ya baro ki menteri jangka sorkar India ban lejingo ya ki district ha Keleng Kari ban yoi markmat, kumno ki jela ki pentrekam ya ki scheme, kilat penroy bar ki jingken tiu ya ka bha ka miat jangki palba ha ki kendong kenshrat jangkari. Ki palba kari India Slam Show bakan jit thamai ya ki nong mi khmat palba syak yeng dorbar thawan Lok Sabha. Ka Seng Sinshar ruling party ha India ka kwa ban tipshai hadu kat nu ki kampen roy bakala wanra hakini ki post nam balala ki tuit shadu ki nong kendong jong kane kari kabayar. रिभोई डिस्ट्रिक्ट में मेरा विजिट हुआ था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हम सबको ये मार्गदर्शन करते हैं कि आप सब हर महीने नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी स्टेट की मुलाकात करें, किसी न किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मुलाकात करें और इस डिस्ट्रिक्ट में जाकर उस ब्लॉक तक जो डेवलपमेंट की गतिविधि है उस पर आप एक प्रकार से रिव्यू करें, मॉनिटरिंग करें और उनको हेल्प करें। तो आज मेरा रिभोई डिस्ट्रिक्ट का दौरा हुआ, मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज रिभोई डिस्ट्रिक्ट के डीसी श्री अर्पित उपाध्याय जी और ट्रेनी डीसी श्री मनीष जी और एसपी श्री प्रसाद जी और यहाँ की सारी टीम ने मुझे जो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाया। इसके बाद मैंने यहाँ जो विज़िट की, चाहे वो आंगनवाड़ी की है, स्कूल की है और यहाँ के प्रधान के साथ भी मुलाकात हुई और हॉस्पिटल की भी मैंने मुलाकात की। यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और तेज़ गति से डेवलपमेंट करने में यहाँ की सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो मैं सबको धन्यवाद भी करता हूँ और आने वाले समय में इन गरीब और ट्राइबल एरिया की इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी, हम सब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ काम करेंगे और इनकी सेवा करेंगे। Kakenhun ki MDC barem ka KHEDC hapo ka jingalam jung uba H mukim kila ai ka jingero e ka council ka bala penyo biang ya ka bai bam temen watla ka dei tang san hajar tengka shibenai. Habakran syakilat pathai kubor hadian ka jingalang ha KHEDC uba mukim MDC barem na seorang kam ulayat hu da ka baong ka jinga kun ban yo ya ka bai bam temen kala ne slam ha haswa bakin yo biang. Kani ka bai bam temen kalong ka barit na ki barit tam henrei ka penken mau ya ki mati baki MDC barim kila penno ya ka bha syakajat penriu hala ka jong ka bor. David kani ka jingyo bai bam temen jong ki parolok MDC ki bala ki bom semlong MDC so mata ha ka jing sisa ka bi David kani ka pension ngi lawan ra ya kani ka bilna tu snem arajar mata gampa arajar Arhajar tinang tangi la yor wi ka asen na gobernur na do arhajar riu tihnrei hadian bangila yo ya ka asen na gobernur ru ki parlok ki bayalam ya ka isi na do ka tukupor arhajar riu
habis dei bat kini ke jing bat kini ke pension ke jongi yim sim yo ya ka di nakawi ke por nakawi ke por ngila ya sa sistem kapoi ke por ka ba hadu uput ubangi hapan le cekut kini kalongka long pending court case ka bala yo te hendre ha ki tu kisnem imla ru klam da kan mau buram mo ye nong yalam baneng pong jongi kum ga kan huan jongi parlok MBC man ha ketua pon ngiran khat sangot parkai ten rei we na ki nong yalam jongi ba ai ji lang khoi ila klat no arajar khat sao hapo ke jing yalam jongi dan lembaga hukum jong ka high court badan buram jong ni ka high court jongi ila yo ya ka jing tha ke council ka layo ya ke jing tha na khut badai ban siu mardor te nadu arhajar khandai ilas nang manyo ya ke pension nadu shitrik Januari jong kesnem arhajar khandai te hendre hadu usnem arhajar hadu usnem hadu Februari jong snem arhajar khat pada ni do biang no ya kini ke pension namar kumbalong nado u arhajar khandai hadu arhajar khatar hakapor basiu ya kini ke pension yang iru imsim la provide ya ka hapo ko budget nakata ka daw kini ki pensioner jong ka dis council ka jing siu jong kini ki jong kini ki isi ya kini ke pension sya kini ki MDC ki bala syong thai no ka kata ya ki jing mentoy kabak kini ki pensioner ki dei ban yo namar la shudai bat ya ka to ka bisa ban siu ka pensioni te nado u match arajar khatar ngila ado biang ka pension hadu manta te hendrei da ka buram ngimla ru klem da pen pau ka jing songo ya ka isi ki bala adap no hapo ka jing titos mo ila persang bapriban thau kalat kalentiban pelai i khendiat khansoi 50% ka belum lailak bukan te hendrei bat hadien ka jing ka ni ka jing ya kenduk menta ka sipat kalong bangi kwa ban penpau ya ka jing songo ya ka jing songo buram ka bahaduk kata ya ka ne ka isi ka ba menta hapo ka jing yalam jong ba penyai sing siem te ha ka jing sisa ka bidai bat ka ni ka pension ka bidai bat ka ni ka 50% ke badang saru ngilaran ke jing penbait bat ki isi ki bala leino baya ka ni ka basa kin sai kum ka kenja installment ka balong ru kat kum ka jing yo bisa jong ka council it depends upon available of fund te la dam yo fund la dan bisa ka takim siu hi te hendrei hakene ke isi ke patamai pada nyimla klem de penpau ke jing sungu ke jing suburom ya ke jing lakloi ke jong uba penyai sing siem ubalong kumusi em ban kular mardor yang i habang yuan ye kendo i ba insio no ya ka puls no parla ba hake chu ka por nyimla klem de penpau ke jing sungu ke ni isi hake jing sisa na kalbiang jong ke ni ke isi ke ba le no kila dan ru ke jing perkat ke jing penkret wat ban wan ra ya ka bill na ka banta ban repeal no ya ka ni ka pension na mar kiyo i ba umdan denti dakum wei pan na mar ba council kamdam ya ka revenue na ka banta ban siyo ya ka ni ka pension jani te hendrei ha ka bi dei bat ka neru ka ne ka isi ka bathamai ka bangong bangi pan pau ka jing songu ka jing suburam mardor ka ino ia ketuka bil kerendawan rai ka hakan ka session ke balada ban repeal no ia kene ka yute Uba Bright Star Marbanyang MLA ka Seng Voice of the People Party VPP na maulai haka artarig Risau ula herban na jingo bat jurip dalaki jongki kmat ya kijingja haka snong lang pangam hadin balami ka jingya kenat bat jingya kajia put hapadeng ka Megalia bat Assam hakate ka jingna jurip uni unong ya lampat ba ulalap haki babon ki jaka la sya julor khamtam ka jing pen pra ki sainar sya ba kere ki ding ki bala thong de ki nong song snong da ka jing rap leng ba katanat Basin Development Authority jong ka sarkar Meghalaya da ki hajar ki tanrai ding ki la sya kanjrat na ki tanrai jong ki
Hadin baladap jurib uba Bright Star ulaya kran bakila pathai khubor. Uloong ba ka jingwan sakani ka jaka ka dei banwan jingo ikinong song snong ka lapangam bat syam dala ki jongki khmat ye ki jing e bakia kendu ha ka jing em jongki ka bamman ka sngi ha ka jing dei barki jat ban reu karbi ha ka ne ka jaka ulapan pau ya ka jing benyaw ya ka jing le jo ka sarkar Meghalaya ka bala bu ya ki pulit ha ka ne ka jaka klem da aibor aa ban yadai ki pat ba ka jela ki basyong basa ha ka ne ka than da ki tiar gitar yada ki babiang Uloong ba kidentang laingut ki pulit pahara hakani ka snong. Nakaliang ka sarkar Assam kala penbiang bongut ki pulit apketem rengkat ki tiar yada ki papaka. Uba Bright Star ula ong ba yakani ka jing shem jong haka jing wan jingo ba jurip yakani ka snong enya tai sani bha haka jing lang jo ka seng VPP ka ban longshen. Yakarai halor kani ka jingja en penbena hadin ka jing lang jo ka seng ula ong. Adwa ijing syato yonga ijing cham yonga ini jing jiao jia hakani ka thau ka bha ka thor ka yong i thau ra thau ki yong i na do iwa wan gani ka scheme ka wa e ka bisin ong i ta ya thung gi gini gi den gi pra ni ta wan gini gi bhoi karbi wan thung wan phut ki halor dap thung gi gini gi den dap ka fencing ge ye ta wan tempra wan phut ki gini gi den gi pra ki yong i Jadi ni te daw to wan gani ka aura ha gani ka thau ka bhau ka yong i kat bi yonga man hini thau hini ki hali ki hator I thau ra thau ki yong gini ki bhoi man em ki yong gini ki bhoi karbi em yada ki de em sar wa usnya ngan em hi ke diak ite jing sip yong I hi por wa pen pudung gi na do wa pen pudung gi tu ka kas bom kas ni bom kas na do ka tu ka por mut naman ko wajaja kanang pu emi tu por mut hakajing set jeri ba set ki bhoi iduk nam ba ta kini ki pa yong I eldawan ki sispa ngun le em gi em jeri set sim gam tu em gi chi arphau le phangun kut pro te kita gi bhoi karpi wan kira pengkrek lupa ki udor ta dei em lut ki bra Open man ya ki mut go sedang yu ule de kita ki kamut open em kam de ki ni jeri motor de kita ki khnam mut hai gini ga jingele ga yong piwe yong ki te hite te yo pi I kam ngam ye batai bni ai pi ye wajia tang wa go jingja ha guna kong yo pi ni pen thor ni wara bakhi ni ni kuba gini ki suro gi ye ro dok yong I ki lepangap te I por lai khang ki bru ki yong I lai wi la siat ki di jeri di khnam lai ar la gam te dium ban se menda hagini ki juk thmei yu kan ni em gani mobile men de siat ki ti phone ki ti emi pa ba yong chnong I lai li pherap ki lum em I ki lai pherap dabun ki daya broi ki te em la ki wa e chong ke ini trap ini de em ki chong ke ini utu no hika yong I wa SSA no hika SSA de bom o de khain le o glem nyong Kajing sedang yang ni mut kajing ya khaji amut sedang nagi karbi mo sedang napi mo kajing sedang dekat do nagi karbi ba I penar te wan wi arngut I kinong le pengap te wan wi arngut wan pengkhoj wan pat gi heli gi penthak ba yang ki te iset gi de jeri te men dam ye de em gi wa yut em gi mi or le yut de yo pi yo de em hi gi men so te kumbal yang pi mut ngan pi mo utuan nenang MT jing tin tang kat ulai la chini mto hite wa em ka te jing ma la ne em ka te jing sngan I tang ulai la chini I phujo nut ulai nang kat na hini gi minute hini kita nut ulai chini lomba em lang wa I ba brastar I MLA jong amala lem wan ini wan ni ba I tang ulai chini lam no de pa ku ba da bonu wada yo da ho pulung pelang haduk kata la im khunu de pulung pelang naklang emil mut cheni u sniao ba no o sniao ba mut de ju phu jo em wano na do ini em gani aura phu jo yo la wano em ngal em ha chno hi tam phu jo yo wano MLA yo tengah mi de khot pertu iten giden da thong do di wara gi kamu nga ong danga te kiden lar I ong do lar I ki chempa la thung I den chempa ki te ong pthi te em gini ki den kran ki
bunjai ijai den mi ko pertu hi pertu yang kita ngala pu emo ti pertu gini kita nyua daga forest department na ka bisin mut ki ijai den egi ngam ye ko pertu ki te de thong lo de ba ro bai kini kilum gi da yo phi ne sini de thong lo de jawa hanne de man da ya lai le pai te ta ma de yo phi te de ya dan gi de fencing la de dan gi ki tre den la de photo ki Pada kitu ki kubor la poisha bakon tar hadu bangin de syambiang kublai shibun.